Yes, igitondo cyiza, igitondo cyumvisha ku bakunzi b'u Rwanda TV1. Turi gusuhuza abadukurikiranye hirya no hino mu Rwanda, hari abadukurikiranye hirya no hino mu ntara y'Amajyaruguru, hari abadukurikiranye bari mu ntara y'Iburengerazuba, hari abadukurikiranye bari mu karere ka Rubavu, turabizi, hari abadukurikirana bari mu mujyi wa Kigali, turabizi ko abadukurikirana bari mu ntara y'Amajyepfo, tukavuga tuti amahoro y'Imana nabane namwe. Muri aka kanya rero tugusuhuza abantu badukurikiye bari muri diaspora mu ntara ya gatandatu y'u Rwanda, bari hirya no hino ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane y'isi yose itandukanye, tukubwira ati amahoro y'Imana nabane namwe. Tujye kubagezaho uburyo UEFA Champions League yaraye ibaye kuri uyu mugoroba, aho amakipe yahatanye kakahava. Ikipe ya Karabag FK yabashe gutsinda ikipe ya FC Copenhagen ibitego 2-0. Ikipe ya Union Saint Gilloise yaje kunyagirwa na Newcastle yo mu Bwongereza ibitego 4-0. Ikipe ya AFC Monaco yaje kunganya ibitego 2-2 na Manchester City. AFC Monaco ni ikipe yo mu gihugu cy'Ubufaransa, naho Manchester City ni ikipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza, byaje kunganya 2-2. Ikipe ya Arsenal nayo yaje gutsinda ikipe ya Olympiacos mu gihugu cy'Ubugereki ibitego 2-0. FC Barcelona nayo na Paris Saint-Germain, FC Barcelona yaje kunyagirwa iwayo ibitego 2-1, aho ikipe ya FC Barcelona rwose yaje gusuzugurirwa imbere yayo. Mayiru Paris Saint-Germain ku munota wa 38 yaje kwitsinda igitego, Ramos ku munota wa 90 yaje gutanga igitego, Torres niwe waje gutsinda ikipe ya FC Barcelona ku munota wa 19. Ikipe ya FC Barcelona iza gutaha marasa gutyo. Ikipe ya Bayer Leverkusen nayo yaje kunganya na PSV Eindhoven yo mu gihugu cy'u Rwanda igitego 1-1. Borussia Dortmund nayo ija kunyagira ibitego 4 Athletic Club ibitego 4-1. Napoli nayo na Sporting CP, Napoli yaje kunyagira ibitego 2-1 Sporting CP. Villarreal nayo yaje kunganya na Juventus ibitego 2-2. Amakipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza rwose akomeje gushuzugurika, ndetse n'ikipe ya FC Barcelona ikomeje kwerekwa yuko ari agafu k'ivugwa rimwe. Ikipe ya Arsenal ikomeje kwihagarara muri UEFA Champions League inyagira amakipe. Niba asehare tubitega amaso turi ko ikipe ya Arsenal nayo hari ico izakora. Ikipe ya Borussia Dortmund nayo muhabwa amahirwe nayo ikomeje kwihagararaho. Kuri uyu munsi ku itariki ya 2 nabwo imikino gukomeza mu kipe muri UEFA Champions League, aho AS Roma iraza guhura na Lille, Bologna ikaza gukina na Freiburg, Bayern ikaza gukina na FC Utrecht, Celtic ikaza gukina na CRS Braga, FCCB ikaza gukina na Young Boys, Fenerbahce ikaza gukina na Nice, Lodogorets Razabladt yakina na Real Betis, Panathinaikos gukina na Go Ahead Allegri, Victoria Pilsen gukina na Malone FF, Basel gukina na FBC Stuttgart, Celta Vigo gukina na PAOK FC Porto gukina na FK Cleveland, Feyenoord gukina na Aston Villa, Genk gukina na Ferencváros, Lyon gukina na FC Zagreb, Mönchengladbach Tel Aviv gukina na Dinamo Zagreb, Nottingham Forest gukina na FC Midtjylland, Sturm Graz gukina na Rangers. Aya akaba ari amakipe araza gukina ku isaha saa 3. Amakipe amwe n'amwe, aho AS Roma na Lille gukina ku saa 12:45, saa 12:45 nabwo Bologna na Freiburg, saa 12:45 Brighton na Utrecht, saa 12:45 Celtic na AS Braga, saa 12:45 nono FCCB na Young Boys, saa 12:45 hakaza gukina Fenerbahce na Nice, saa 12:45 Lodogorets na Real Betis, na saa 12:45 hakaba n'umukino wa Panathinaikos na Go
Head Eagles saa 12:45, Victoria Brasilienne na Marion FC nabyo bikaza gukina. Indi mikino yose guhera kuri Basel na Stuttgart bahera saa 3 kugeza ku mukino wa Steelman Graz na Rangers. Ibi byose bari gukina ku isaha saa 3. Bakunzi b'u Rwanda TV1 turi kubashima mu bitubabira ati mukore subscribe, share na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. Turakunda cyane, mugire umunsi mwiza. Yes, ku itariki ya 3 nk'uko twakomeje kubibabwira, muri Premier League shampiyona zo ku mugabane w'Uburayi zirakomeza kugaruka, aho AS Bournemouth iraza gukina na Fulham United, aho mu gihugu cya Espagne Osasuna iraza na Getafe, aho mu gihugu cy'Ubudage Hoffenheim zaza guhura na FC Cologne, mu gihugu cy'Ubutaliyani Hellas Verona iraza guhura na Sassuolo, mu gihugu cy'Ubufaransa Paris FC izaza guhura na Lorient. Bakunzi b'u Rwanda TV1 nk'uko turi kubibabwira, amashampiyona aho azaba yagarutse, nk'uko twabibabwiye tuza dukomeza kubagezaho uburyo timetable zihagaze mu bihugu bitandukanye, haba mu gihugu cy'Ubwongereza, haba mu gihugu cy'Ubufaransa, aho mu gihugu cy'Ubwongereza na n'ubu Liverpool ikomeje kuba iya mbere n'amanota 15, Arsenal ikaza kuba iya kabiri n'amanota 13, Crystal Palace ni iya gatatu n'amanota 12, Tottenham ni iya kane n'amanota 11, ya Sunderland ni iya gatanu n'amanota 11 nayo, AFC Bournemouth ni iya gatandatu n'amanota 11, Manchester City ni iya karindwi n'amanota 10, Chelsea ni iya munani n'amanota 8, Everton ni iya cyenda n'amanota 8, Brighton and Hove Albion ni iya munani na 10 n'amanota 8, ya 11 ni Fulham n'amanota 8, 12 Leeds United na manota 8, Brentford ni iya 13 n'amanota 7, Manchester United ni iya 14 n'amanota 7, iya 15 ni Newcastle United n'amanota 6, Aston Villa ni iya 16 n'amanota 6 nayo, 17 ni Nottingham Forest n'amanota 5, 18 ni Burnley n'amanota 4, 19 ni West Ham United n'amanota 4, Wolves ni iya 20 n'inota 1. Ese amakipe yo mu Bwongereza akomeje kugenda amwe asigara andi agenda atera imbere, bizagenda bite? Naho mu gihugu cya Espagne, ikipe ya mbere ni Barcelona n'amanota 19, iya kabiri ni Real Madrid n'amanota 18, Villarreal ni iya gatatu n'amanota 16, Elche ni iya 13, Atletico Madrid ni iya 12, Real ifite 12, Real Betis ni iya gatandatu n'amanota 12, iya Espanyol ni iya karindwi n'amanota 12, Getafe ni iya munani n'amanota 11, Sevilla ni iya 10 n'amanota ni iya 9 n'amanota 10, Atletico Club ni iya 10 n'amanota 10 nayo, 11 ni Deportivo Alaves n'amanota 8, 12 ni Valencia n'amanota 8, 13 ni Osasuna n'amanota 7, 14 ni Real Oviedo n'amanota 6, ya 15 ni Levante n'amanota 5, Rayo Vallecano ni iya 16 n'amanota 5, 17 ni Celta Vigo n'amanota 5, 18 ni Real Sociedad n'amanota 5, Malaga ni iya 19 n'amanota 5, iya nyuma ni ya 20 ni Girona n'amanota 3. Bakunzi b'u Rwanda TV1 rwose amakipe yakomeje kwesurana cyane mu bihugu bitandukanye, mu gihugu cy'Ubudage rwose naho kuko twabibabwiye, ikipe ya mbere ni ya mbere ku rutonde mu gihugu cy'Ubudage, ikipe ya mbere ni ikipe ya Bayern Munich n'amanota 15 nayo, Borussia Dortmund ni iya kabiri na 13, RB Leipzig ni iya gatatu n'amanota 12, Eintracht Frankfurt ni iya kane n'amanota 9, Stuttgart ni iya gatanu n'amanota 9, Bayer Leverkusen ni iya munani n'amanota 6 n'amanota 8, FC Cologne ni iya karindwi n'amanota 7 nanone, Freiburg nayo ifite 7, Sempoli nayo ifite 7, Hoffenheim nayo ifite 7, Union Berlin nayo ifite 7, Wolfsburg nayo ifite 7, Hamburg CV nayo ifite 5, ni iya 13, iya 14 ni Mayanzi 05 ifite 4 nayo, na Werder Bremen nayo ifite 4, Augsburg ifite 3 ni iya 16, 17 ni Hoffenheim nayo ifite 3. Iyi kipe ya nyuma ya 18 ni ikipe ya Borussia Mönchengladbach ifite amanota 2,
ikaba ikomeje gusuzuguruka mu yandi makipe yabo nk'uko mubibona rwose. Naho mu gihugu cy'Ubutaliyani amakipe uburyo akurikiranye, ikipe ya mbere ni AC Milan ifite amanota 12, Napoli nayo 12 ni iya kabiri, AS Roma ni iya gatatu n'amanota 12, Juventus nayo ifite 12, Inter de Milan ifite 9, Atalanta ifite 9 nayo ni iya gatandatu, Girondins ni iya karindwi ifite 9, Como ni 19-07 ni iya munani ifite 8. Amakipe afite arindwi ni Cagliari, Bologna, Udinese iri ku mwanya wa 11, ya mwanya wa 12 nayo ifite 6, na Sassuolo nayo ifite iya 13 ifite 6 nayo, Parma, Torino ikaba umwanya wa 15 n'amanota 4, 16 ni Fiorentina ifite amanota 3, 17 ni Hellas Verona ifite 3, 18 ni Pisa ifite 2, 19 ni Girona ifite 2, na Rise ya 20 nayo ifite 2. Bakunzi b'u Rwanda TV1 rero dukomeje gushimira abantu bakomeje kudukurikirana batubwira ko dukomeza kubagezaho ibiganiro nk'uko bakomeje kubyifuza. U Rwanda TV1 ni umuyoboro wiyemeje kuja ubagezaho ibiganiro kandi byizewe kandi nyabyo kuko twakomeye kubibagezaho. Rero mu gihugu cy'Ubufaransa ya ikipe ya mbere ni Paris Saint-Germain ifite amanota 15, Lyon ifite 15 ya kabiri, Marseille ya 10 ni ifite 12 ya gatatu, AS Monaco nayo ya kane ifite 12, Strasbourg ifite 12 ni ya gatanu, Lille ni ya gatandatu ifite amanota 10, Rennes nayo ifite amanota 10 ni ya karindwi, Rennes nayo ifite amanota 9 ni ya 8, Brest ni ya 9 ifite amanota 7, Toulouse nayo ni 7, Paris nayo ni 7, Nice nayo ni 7,